Na uThemba Njilo lokuyiThemba Njilo Foundation nginomndeni wakamnikazi khona la eMaritzburg eMafakatini osesimweni esingesihle kakhulu othema ngithinta ngezwe ngithinte kakhulu ngasithi kuzomela ke ngithinteke ithuleleni okuyibona abantu abakwaziyo ke ukusigijima izinto ezifana nalezi and asebesize kakhulu umphakathi wakithi lana eSouth Africa. Udaba lwabo bakamnikazi kushone ubaba wekhaya ngomhla ka-24 September August ngomhla ka-24 August eshonele endaweni yaseBloemfontein. So Sengozini ye-truck umuntu ohamba ngama-truck osebenza ngama-truck. So ke ifamily ithema ithola lolu daba eyathinteka kakhulu and isilimela kakhulu basekuphele isikhathi esingangenyanga manje uma beqiqa lapha khona la izinto zifike sifase khona eBloemfontein. Inkinga iphoyisa bayalisha bathi ukruka engazi ukuthi ubambe zonke izinto ngoba i-DNA test iyona athi kufanele yenziwe ngokwemotuary bathi yonke into isesibeni ukuyisona. So ke uma ke ifunakala akatholakali metholakalile ayikho into aqhamuka nayo. So ke ifamily sifuna ukuthi ilekelelwe ke isibuni esifana naleso ke ngoba ke bahleli isibuni ngesona siyazi sonke ukuthi ke uma ke ushonelwe ke kumele ke ukwazi ukuthi ududuzeke ulibeke ithambo lakho bese kuyadlula uqhubeke nempilo. So ke iyona ke into abayizile ke ngizocela ukubathula ke njena ke umndeni wakamnikazi akwazi ukubeka udaba ngendlela okuyiyona yona. Igama lami ngolondani bamnikazi indodana yababa umnikazi odlule engozini ye-truck eyenze ngomhla 24 August kwaku-6:07. Manje into eyenzeka ngomhla 25 sasithatha ikhampani saya khona endaweni yesigameko bekuthiwa khona kugcinwa Nomzimba kababa. Besifika saxhumana nabantu bemoshwari bathi yonke into sebeyenzile ukuhlola isidumbu okuye banisho ukuthi isidumbu abasikhipha etruckini yaseMaritzburg. Kodwa izinto eziningi bathi zilele ephoyiseni kwabomthetho. Iphoyisa melifika lake lithi ngilikwazi ukusikhululela isidumbu ngoba inkinga imoto zavutha izocela kwenza ama-DNA. Silabe senza ama-DNA ngomhla 25 bathembisa ukuthi bizohambisa lona iphitholo ngolwesithathu esondweni 99. Lathi asilinde isikhathi sango-2 weeks kuya kwa-3 weeks. Salinda sabe sesizama ukuthi siyenze i-follow up kulona ukuthi izinto zihamba kanjani. Baningi abantu abadilizama ukusisiza ukuba sikwazi ukuthi si-follow up lezi zinto. Agcine esekusho ukuthi lezi zinto ungachance ukuthatha ne-6 months. Sewumndeni into esiphatha kabi ukuthi akwazi ukuthi entweni abantwana bebabili ababelimele ngoba umsizi kababa wesithathu washona esibhedlela. Wayesesibhalile futhi nge-statement ukuthi kwenzakaleni futhi ubehamba nobani ushiya yonke imininingwane umuntu ade ehamba nayo ukuthi siphi i-truck abaphume kulona. Into embi eyenzeka-ke wabesedlula nangentatha ngomhla 25 emhlabeni wayeyena owayengathi usindile engozini. Into esasiyithole kubantu bemoshwari government e-Free State bathi ama-truck oma-2 o-driver bevalelekile kodwa u-driver abakwazi basheshe bamkhiphe we-truck laseMaritzburg ukuba kwami. Lo wase-truck lesibili wayestakile badingeka ukuthi kube khona i-backup ezobasiza. I-backup mayifika ayiyona ithatha isidumbu saloyo samchema kwenye indawo ngokuhlala kwabo bangabeka endaweni eyodwa. Lo munye waye kwenye indawo ubaba eseBloem ngoshwari. Manje iphoyisa-ke ekulona iphethe i-case uLawrence Crook wasenzisa ama-test-ke ngokuthi-ke asazi isidingo se-test-ini. Into-ke futhi esiyenzekile mesizwe kuthiwa lo wesibili akade ekhomparishwa nawo umzimba kababa ngathi usephumile usefihliwe. Into esikhathazayo ukuthi thina wethu umzimba ubanjelwe nomuntu wethu. Mhlawumbe ucela nje ukuthi yini bafisa ukuthi beyilandeleleni bafisa ukuthi bekwenzele yona la kwathuleni. Into engacela ukuthi ithuleleni nobaba Njilo basisize kuyo ukuthi basi sizo labangakwazi usisiza khona ukuthi kukhulule umzimba wababa
akwazi ukubuya azofihla side isikhathi sesihlele umama lo kahlale etshalini nelanga liyakhanya ayikho inqubekela phambili sikwazi ukuthi abuye ubaba azofihla ekhaya cela bekuthemba nje lo foundation nethuleleni usizo labo uba basingqongqozele ngalena laba ngakwazi ukungqongqozela khona ukuthi kukhululeke umzimba ukuze ngapha ema-respect ifihle mhlawumbe ubaba engakhuluma Sekubeke konke kusha. sekuphelele Siphethe. alright